Улуу тренер Дмитрий Петрович Коркин итилләшите көңіл тұстуғы хебескі спордың мастера хәтті 14-12 килі күрдік улахан яғынларға оғылырға онны улахан жоңғы РСФСР президиоры Саха СССР Россия рожайын чемпионы Қапсағайға республика онна Манчары Спартакиадасын өрін көміс президиоры РСФСР Нұротын үйрәғаритін тойгуна Саха республикатын үйрәғаритін үтелі ағылы күстәк доватчыт, сақыматчыт, сақа хиркетін маннеге көлін артықсарын Қытайгел дәхідден Пекинне колледж тойгун учутала аттақ оллақ Петр Николаевич Калашов учуталым илите кенегетін сүрақтан етігер үгіз үті ханалар мақталтылары етеленілі. Петр Николаевич тоқты сүрдә шүгей кенгені хориббут, кенгетін эппеттерін күрдік учутал илите ден аттабыт. Бұл учутал илите бар болан бұл маннық жанлар үйескен үйінен тағыстақтара білінгені дылы тоқты сүрдәғы нұрокка белдер дастойна жан бола сыржалларыттан оттан бейгі үйеребет, онына кен тұттабыт. Agi ütüver udakday batın kereyte. Kırcık ütüver kandanı hümeye dakdaya olay. Kuru yeter tuveti. Bütün Nikolays bu kinyeter var kırcık olurdu. Onun ondan keyiyor. O kandanı istemeli akıdın, kandanı bitmeli akıdın bitmek olmakta akıttı. Akı canlar. Onları bir kırıp umutlağın devleti kersilerler. Türlüce sınırına bıstılar bunlar diyeceğim. Kenegege tostu onu oluq tığım vaporostara tarılallar. Onu bir kölüne belliyle bağıştır, açatağı ülehedden tostarından kepsenler bolan balkomtanı tardallar, bir tığınınan ağıllar. Petr Kalashov uçutalı milite kenegete ürdük sınavılı ılla. Dinle ağırı budun onu söylediği bu izdaniye tağısta, onun bu kinigeni söylediği öğretiyeklerin de bu kiyakalan bırak kirkinige bol batak, bu kiyakalan veren söylediği hamir kiyigen, söylediği öydüğü kiyaka bilirler kinige. Petr Nikolayev söylediği targatın, tehekıllarından kepsen yüksek, onunla Petr Nikolayev'ka semiyatiler ulağan sitihilleri hemen glavına darovay bulundu. Dili Pirosho bırakın işte de hitar yelik bitmi. Barı onu min benim sanamını pipitten dan astınavın. Onunla canlar onu hepke hınalı avtırdın görebin. Barata kacıktasın ettiler. Onunla işte dağını Dili Pirosho bırakır elektriği yenerinde bin. Uçutalı milite kenege taharıllığı sığha kaltı anı katalamatın setiherge joluhar, iter öydötür soltalaq, ügüz sport masadların olu eger Россия, Heveskoyus, Evropa, Andoydu, Olimpiyasko oynuyorlar şampiyonların, pürsüörlerin tahar tavut ulu trener Dmitry Petrovich Korkin, ayımnılaq olu öte johon itilläçilerinden salhanar.